November ni somni pakwa hian Entertainment Society of Mizoram buasai MIZO Film Award sem ani dona he huna hian tunlaya film chang thiam tak tak kan nei tele film siam lama kutnu nei chaber ber kan nei te hna award hlan ani dona kumin chau phei chu film chhuak tharatamin film chang thiam tak tak an ranin pho chhuak na sabok nen he MIZO Film Award sem tur po hi aphur omin tuten nge award hi dongang ti hriat achak om to hle a chuwangin keini po in tuten nge nominate ti in kan lo thlir lok ve don ani tun ru MIZO Film Award sem tura hian category som panga omin nominate zinga tu perin nge award donga kan rin ti te comment lama kan soitlang don nia o ama sabera chuan best actor nominees te hi han enila Best Actor nominees ta chu Gilbert Colney, thil Adam, Katitor katia ni mai. OBS. Maru da roite, Kansung kwa, Ni vel chu lim sakila bem no mo wala Papuya pachuaw, thi thlengino, Tino pianam tling kanti ka. Tomi ro sang liena, Rong chopol, Vanal mangaya, two-wheeler taxi driver, Kalau yang saya provider tu ni. Kapin sa vanal mamaya niya. Gilbert Colney marwata roite papuya pachuaw tomiro sang lian le vanal mangai te nominate ania film chan anne so hlom mai sia thanthia mahar sadon via winashat tunjum nominate te chan na film ma hian in lo kala nei wangin tuberin nge award dongang ti hi karing thiam chi alawa engponi se best actor award dong tura irin berkha comments lama lo soi vela o chuan adot in liang Best Actress nominees ta chu Esther Hadasi Ralte, Khur Khurum, Hemigwalian. Rosang Puiralte, Pununga Colony, Lo, pasal pon rumai lo bola. In mamo zong zong ka te chewa. Ruthi Chen Kual, Ler Lori, Ingam Ngam Kangam, Romal. Ingam kangam. Sang Sangi, Rinile Rina, Tono kan aduk melem sekha. Vanal Lom Omi, Kema Thingtlang Nula, Mil chat lo pun ril ru tal cha se ti nak la ya. Best Actress nominees te hi anvaya thlan mai chak khopa chelawle zei tak tak an ni hlomani hi Esther Hadasi Ralte, Rosang Puiralte, Ruthi Chen Kwal, Sang Sangile Vanal Lom omiten ni a thantur ber ka shele peklau Tau entertainment te channel lama khan mi puite votin 30% point aken tel tur thu te kha andar langa chuti ni chuan mi puite du ber so alo lang chhuak mai tura ngayang comments lama khan lo ring vele sup pot mai ola indil ru te po boy ve thawin ania karin ti chuan adot le kan en ma in he award boss sai tu te hi tu te nge an ni chia en haulok te ang Entertainment Society of Mizoram ESM te hi Mizoram Sarkar Noya Farm and Society in register ni in kumsang ni somni pathuma changkhan Entertainment Society of Mizoram ming hian MIZO Film Award ki anlo sem to a hemi ma hian kumsang ni somni pakhata changkhan Tlau Entertainment ti mingpu in MIZO Film Award hi anlo sem chau to ani kumtin sem tura ruwa mannima se kumsang ni somni pahni khan ro kholna wangin an sem lawa sang ni somni pathum khan sem chun som le in kumin hian avoi thumnan November ni somni pakwa a Dorpui Multipurpose Center a he film award hi an sem le don ani all nominees te en chun som le ang Best Supporting Actor. ตัว nominees แต่ชูดูอมมาร์ Duo Mahmar, โ Rosang Puiralte, อ Khur Khurum, ม Vanal Lom Omi, Kema Thingtlang Nula, ัน Vanal Lom Omi,
Cái mà thiên klang nụ là Eddie tàu chung बताओ ambush MNF कमीनों को कहाँ देखा तूने क्या फुसुल फुसुल F lal lira Thi le dam Được quý ta chú cùng mà liềm ta hơn cả xưa đấy ta lòng. Liên thăng puya Dak pu Mau mangen te Dụ lệ bùa Kan chung kwa Thil rèn rèn Đi arem lâu thì cái xoay nốt lệ Chết em Ale hei chu ka shede ovek mai supporting actor mai nilawa achang tu pa bera chang tur po a bon em tur ka soin rin lo deuh ka soi don a award chu tu bon lo dong se edi to chong hian main role chang ta se ka en chak ngoi ka en nge turaniang a hoi hertin mai hi adik em mai hiang ka lo sheve a ka lo da sang ve em top mai ani Chuana dot hi Best Supporting Actress nominees Best Supporting anivele Actress a nominees ta chu Alice rin tluang I mar Mo sual Esther zong te Buin sai phải thấy cái nào vậy? Rini le rina Cái bộ bạn mà có tụi mong buin chú. Anh ấy dồn H zoram pari Ler lori ingam ngam kangam Sắp tiang bị tụt tắc lâu rồi là boy phone hi kan ning ka chang kham to. Manai fanai Two wheeler taxi driver Pinki zoram puiral te thu soi kha de karin Thi le dam man pon min man lo la I kom khat lo ai tam ka peng che tia hemi category a hian tunge ka thanang o ti in ka ngai to awanga tin makti deuh pakhat ka nei bok ler lori ingam ka ngam ti filma ler lori ber hi supporting actress ani tat mai lai hi ani mase soithui lawang next a kalang Best New Actor in a Leading Role nominees ta chu Fiat puya kion Ler lori ingam ngam kangam Ala pa thil tak ka tiang de si Kim kima Zuzur fanu Ma kima chong thu Shrem hun shortcut Rin zuala The sky is ours Rau hlua sai lo Adin pun thalo view mi Kat le dai film 50 chance Best New Actor in a Leading Role rin zuala hi mel chae mai thang ris thuayang rin dik lo pon enge poi ti to mayang o Best New Actress in a Leading Role nominees ta chu Baby Zomwon pui fanai nắng mạo vào cái gì cơ? Kanina ni lo À vốn chú nắng mạo. Marilyn Chanchani Ambush Biar bahi cái này ngay nó ba. MS Mar Dakpu Inron tan na lama person lang humyali. Olivia Lanun pui Tiktak chuan tuna po hian ka lo ka chhuak lek Kan chung kwa dam lo hi kaning ani. Zo par moi Rong chopol Sana chu ngai tung mel sin lampang. Best New Actress in a Leading Role he category hi kawan phur tak anwam kalau ti ve ngat enge chanti chuan MIZO film industry lama malam hun a mu thei katia
Baby Marilyn MSc Olivia le zo parite an chang thiam ka ti hlom tak ka set ani ho hian film industry hi azon nan ber mangat ngat don po ni se an lo pui cheu thei hyang ka ring mason na tur la nei ne un nau thau ma se an thiam ka ti hlom ve thot tu po hi thlang se an than lo te tan po malam pan zel turin du sakna ka hlan mol mol ni ro se ti chuan hemi chin hi achang tu te tan award siam te chu ania tuna chuan film pumpui thirna lam award categories lama Lucjo vele thungang Best Costume Design nominees te chu Ambush, Fremhun Shortcut, Kami, Rongchopon, Rise of the Heroes. Best Costume Design a chuan kan muang hian Leitang Pictures hian nominate pahningo ta mu he category omzia hi chu an film siama min shoi lu tak zet tumin ahun le amun milin thil eng ki man chein an ro man ti na ani pera chumi tur chuan a thon thu milin anin cheina thom no ilote an thang chiam hle ti na ani perang chu endinan ambush filma police thom zo zai te kemi filma pasal chaten thom no hasi lawa puan an veng angte a filma ti hmuhnawm bik em ema atakrama min shoi thei turin an film siam an uluk hle ti na ani hemi award hi eng film ber hian nge la ang ti sha ta chak om tak zeta tin tuna po ani to thona chungin nakin zela phei chuan ma kan son zelanga kan film siamatan budget tamzok kan da thei huna phei chuan costume designer thiam tak tak tenen tho chau zel hunte alo omanga chuti huna phei chuan kan film te hian mason na nasale zwal ala nei ngei dona he category hi alu ka ti angai poimo om tak zatin ka sia Best Cinematographer nominees te chu BS Picture, Thingkung, Mapuya Chongthu, Fremhun Shortcut, Moite Hau Chum, Kanina Nilo, Ngaihnawm Fanai, Thiledam, Samuel Lalrin Nunga, Rongchopon. Best Cinematographer te hi minol puin kan sha thiam dan tur chuan film mathala tuber video camera lo von tuber ti na ania anma ni film siam ni kherlawa po midang film siama po an thok thei ti khalo shetelila mitalen nei tak tak an ni tuber hian nge camera khal kwal thiam ber ti hi mi puila ma chang chuan lo thlan thiam a har don le a he hi chu mi thiam jok ten an thlang don boka Laurin chin vel ringot po ain thachun omzokin kasia BS Pictures Mapuya Leitang Pictures Moitea RDS Shots Ngaihnawm Conflict Video Production Samuel Green Rocket TV Production te ania an theu neu lo hlom ngang mai next sa kalang Best Film nominees te chu Fremhun Shortcut, Kan chung kwa Ôi cả đòn Ông đòn In vịt đô lâu bì Đang tụ mà $1 Million Boy, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए Nó u bé mà Rongchopon, những cậu thần lắm mà trong trai tụi đen xoay mấy đòn mì tụi nghe ít biệt khi thấy người chơi mà đây à Thiledam, Hey Khôi mình nghe evening walk na feel bula kan sir Evening walk mê lì pulo Best Film te nan hian enge an manang ti sha ta chakwam ka ti engpo ni se a film pumpuya chaber ti na chu ani nge ya a thon thu in zirtira nei cha em ti lam ai ma chuan a script an chang chhuak cha em zan thim tura thim em chuna engem jing tholim muya sen ngal nge abui ve deuh chuk a cha lai na mi ta senem a thom nuha ka changin a hausak mel nge a ri thei mel do thulo samvel mai ta ila he category endik tur hi chuan mi pali panga vel
he category ngor endik tur bik hi omta se chuti chungpo chuan thana har le in ka ringa endik tur te tur hi atam don hian ka shekhopa eng poni se nominate lang ho hmun shortcut kan chung kwa $1 million boy rong chopol le thile dam te hi ilola envelawani chuan best film nominate anlan phak wang ringot po hian lo envenge ngeila kumin film chhuak zinga chaberber than chu anni ti na ania an hmuhnawm den don hi ani ringot karindanin he award dong tu film hi chuan anda na apps lama po thir tu anei tharbel cheu nge yang le Best Director nominees te chu Abraham lal ramoya rong chopol cậu sẵn lắm ạ trong trai tụi đen xoay mấy đòn mì tụi nghe ít việc khi thấy cái chuyện rèn à Bilal biak vela thile dam evening walk na feel bula kan sar Evening walk meli pulo. dru pa chuau Với cả đó, kan chung kwa không tốt. In vid đó lâu về. nó tốt mà ma pu chong thu hmun shortcut Raymond Colney 1999 he riot Best Director category hi film apoi mo na hi ke ni MIZO te a hi chuan kan la phok chhuak zo tok lovin kalo sheve mai maya film lama tui ni velem lo minol pui phei chuan engber nge an lo ti ve chin ti po kan man phachi lo mai thayani industry lian so ka chuan an poi mo na alian ema director te thu in an film kal mang hi ruwa man le chan ani china an mo phurna po asang hle ani ke ni ro chu kan industry ala nau panwangin camera 1 2 in ti hian le ati chuan chu tianga ti chu ani deuh Belhchianna hei po hi soi thui veu tur ka shelo nge fir zo ka director pa thi kan la apply lo wang nge nyang ti te ril ruwa oma tun nominate zinga fir ta ka directing part la nal chu du pa chuaw hi ani mayang em o ka ti dewa ka soi swal chuan comments lama milo correct ula o Best Screenwriter nominees te chu Bilal biak vela thile dam Mike two-wheeler taxi driver Raymond Colney 1999 he riot Samuel El Pachuau kan chung kwa Timothy Wang Chia thing kung Screenwriter hi miril rungai to ana mang tak te an ni hlama wang hian an vai mai hian ka ngai sang ngal deuh top mai ni tu po hian award la se ala velo ta nen ka ngai san dan ain ang tang reng thawing ka ring chu tiang khop zon scriptwriter te hi ka ta sang ani next en le ang Best Sound Design nominees te chu Ambush hmun shortcut rong chopol adua pol kania Sana chu ngai ril na tlo ta hian The Sky is Ours lo thi thing kung na sakang mission chunga thlen thei hi awma chu thingkung dang lam tak chuan Mizoram chung khop kha chu hat sound hi film apoi mo zia kan shi cheu ome mi tu emokal mai lai po enge mo ri wangin lawin atlan thut theya tin ri lo rik da na zirin chu sin chu ahlim omin alungai thak ti kan she thei bok chu tiang khopa film apoi mo si chu ma se ti en kan soi te ang kan film industry alate de wang le
film siam na na sum tam tok kan la nei lo wang hian kan sound te hi ala chatok theilawa sound engineer te ashan pa roi ai chuan free music kan man fo wang hian originality kan la nei lo hle ani chik zo kan lo en le ngai thak chuan chumi film an background music le khami film mi kha aloin anga ma se tu na chuan ti theile soi thei kan nei chuang lo hei hi chu kan ram ho saka kan MIZO film industry alian huna aladik chau vek mayang he category hi chu alut dan te thiamala har devin ka shia Best Original Soundtrack nominees ta chu kani na ni lo zoram chani kathang berche hmuhnawm kumkluang zo thana fit zo dini ton mang yang fela Lalo turin Laila kan Jax hei hi chu kan original anampum ang pu akan thiam zo ngani a alar beran thang mai don nge niang next sa lutang People Choice Award nominees ta chu Dakpu From Hun Shortcut Kan Chung Kwa Alele lamero. Ana Kema Thingtlang Numa Ler Lori Ingam Ngam Kangam $1 Million Boy San point ka ngai chen te ren Pununga Colony Rong Chopol The Sky is Ours Thil Adam Evening walk na feel bula kan sar. Evening walk meli pulo. People's Choice Award hi chu a mel chebera changa mel chaber thenga judge kan lo ni ve theina ani awangin khoi film Belhchianna nge award don phu beriti kha comments lama lo soi vere reng te u chuan atop na ber tu hi han an tiang Best Documentary nominees ta chu Napoleon RZ Thanga A Star is Born displayed amazing talent during her song The Vande Christopher An chanchin le sul nu chun lungdo tia pati ti thiam dawin an phua mai ni ina langani lalmuan puyaren thlei British Sovin Fengtina B Sangkhumi Padma Shri awardee chuan ukhung thoma chu laladan an thlanga TC Vanal Zawa Khwal Zindeta na hmuhnawm Mizoram Lalom puya khiang te The Grand Lady Dang dambik taka asyam ani ditsu mu mai thei anilo hei hi achahle maya avahan chatake o ti bak soiwak turpo ka shelem leilawa hetiang video siam har tur ziangai to phe chuan documentary film siam tu te hi anfak katingoi ngoi he award hi ka ngai hlu ema apu ber chuan aha man amu nge ka du sakta ka zetani ole khang hau kha nomination list te chu ania MIZO Film Award hi kan soitak angkhan November ni somni pakwa asem turani a he program hi local cable TV ba ka Cloud Entertainment YouTube channel a te pek chwa ani do na ni